Prije samog početka videa, Bajram Šerif Mubarek olsun svima koji slave sa malim zakašnjenjem, zato što stvarno nisam stigao snimiti video dok je bio Bajram, pa da vam čestitam na vrijeme. Uglavnom da, uživajte u videu. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Farming Simulatora 22 na napuštenoj farmi. Kao što vidite, septembar ja sam krenuo sijat pšenicu i uradio sam, evo vidite koliko. Obavezno lajkajte video, pretplatite se na kanal, hvala vam na 170 subscribera i da, hajmo što prije do 200. I da, hvala vam na ogromnoj podršci i ajmo da krenemo sa sijanjem ove njive. Palimo IMT-a, pali isprve koji uvijek. I da, znači ovdje sam sastavio ovo, sad moram ovako. Nadam se da će izdržati IMT do kraja. Samo ima malo problema sa ovom sijajčicom jer je preteška za njega, pa je ne mogu baš lako bost, ali ovako ide dok je spušteno. Tako da da. Pali. Jel radi? Radi. Samo što ja baš ne mogu krenuti ovdje s IMT-om, ali idemo nekako. Hvala vam na ogromnoj podršci, opet kažem, i da, uživajte u epizodama. Biće raznog sadržaja još na mom kanalu i da. Znači, samo da završimo ovo sijanje, onda će ići lagano. Moram ići tamo vamo jer ne mogu gore izaći, jer ide mi ovako. Ajmo, gas. Uglavnom ljudi, zvao me majstor da je gotov Ursus, tako da ćemo u ovoj epizodi vjerovatno ići po njega. Tako da uživajte u epizodi da. I opet ovdje mali problemčić što se tiče okretanja, ali uspjet ćemo mi to nekako, vidite, odmah lakše ide kad siđe s njive jer je u njivi mehka zemlja pa šlajdra, logično. Hajde bolan, ljudi, dodajem gaz do kraja, ali teško. A kad podignem sijajčicu, onda ga propinje, to je problem, znate. Ajde, možeš ti to, znači, uspjet ćemo mi posijati ovu njivu, 100%. Ljudi, hajmo na ovom videu da dođemo barem do 20 lajkova, ako dođemo do 20 lajkova, ne znam, nešto će se još zanimljivije desiti u sljedećoj epizodi, neko što bi trebalo. I svi se subajte na Standler, on mi je pomogao da dođem do 150 suba i hvala mu. Tako da da. Ja ću se ovako narikvat srećat tamo jer mi je nije lakše, ali lakše je IMT-u. I još ovdje najmanji dio, znači još jednom prođemo ovaj mali dio ovdje. I to je to što se tiče sijanja. Onda čekamo žetvu i morat ćemo bacati gnojivo, ali to ne znam još kad. I idemo po Ursusa da vidimo kako ga je majstor sredio, rekao je da sve radi kako treba. Jer ako bude radilo, bit će mi baš drago ljudi, iskreno. Znači sijanje je gotovo. Ostavimo sijajčicu ovdje gdje je bila. Ajmo. Tako. Ostavljamo IMT-a unutra, jer neću da mi bude napolju kad ima unutra prostor. I opet ja točak vatkiram ovdje. Stvarno ne znam šta se dešava sa mnom. Ljudi, jesu mi slabe kočnice, ali moguće. Uglavnom da, ja sa golfom idem tamo, pa ćemo golfa ostaviti tamo. A što se tiče traktora, sa traktorom ćemo doći kući, jer sam vratio onu prikolcu. A na ovu prikolcu sigurno ne može stati, tako da ostavit ćemo tamo golfa pa ću ja nekad otići s taksijem po njeg. Uglavnom da vidimo se kad dođem kod majstora. I ljudi, kao što vidite, ja sam opet posudio prikolicu jer znam da će mi trebati, da neću moći doći do golfa ponovo, morat ću ići pješe. I da, kao što vidite, fali mi para i majstor mi je uzeo s računa još para što je on trebao i da. Znači, evo nas dolazimo kod njega i da vidimo kako izgleda traktor. Jel ono? Jest. Oh my god, ljudi, pogledajte kako dobro izgleda. Čekaj da vidim. Oh my god, ljudi, ovo isto da nije
Taj traktor, doslovno. Isto nov, pogledajte. Kako je ofarbao fino u crvenu boju. I to mu nisam rekao u koju će boju ofarbat, a baš je potrefio ovu koja mu je dobro stoji. Da mi vidimo najbitnije, da li on može upalit. Znači 3, 4, sad. Pali. Ljudi, pogledajte ovo. Nema, kako ide. Au, ljudi, gledajte kako ide dobro. Jedva ga čekam korist na farmi. Nešto idemo ga natovariti, isprobat ćemo ga još malo kad dođemo kući. Jer neću sad puno da ga isprobavam prije nego što dođem. Znači sad ćemo mi njega parkirati. Nekako se čudno čuje, ali radi, najbitnije tu. Da mi njega nekako parkiramo. Hajde, hajde, hajde. Dobar. I zaveži španere. Stavit ćemo opet 5 koji onda. U stvari malo gori još jedan, ne ja. 5 ćemo staviti koji onda, ne znam što, ali dobro. Ne u traktor, nego u golfa. Palimo golfaru i vidimo se kad dođem do farme, jedva čekam da vidim kako ide gore kod naše kući. Za sad idemo nekako, ali baš je teže uzbrdo, puno je teže uzbrdo ljudi. Više puta sam stajao pa moram nekako ovako na stranu i tu. Ali evo ga ide nekako, bližimo se farmici, jedva čekam da vidim kako ide i tu sve, znači po farmi. Uz ono brdo onda da ga testiramo, da imamo, već li moći izaći. Sigurno hoće, pošto ipak tu ja mislim 55 konja, pošto Ursus 355, ako se ne varam, jest. Znači golfara ide nekako za sad 60 na sat uz ova brda i to zajedno sa njim. Evo nas na onom makadamu, dobro je mislio sam da ću sklizat puta, ali nisam. I sad se bližimo farmici, tamo nadzire se, samo da ne skliznem s puta, pošto zafrkano ljudi vozite u prikolicu, teško je ovo za golfa. Ostavit ćemo golfa opet, evo ovdje, nemam gdje drugo, izvedite li nazad, čekajte nisam izvedio nazad ove, sad jesam, odvežemo španere, odveži sve, da ima sad, pali ljudi isprave, znači mašina je tu, samo da siđemo sad nekako. Evo ga, čadi ljudi, ali Ursus je to kontakt. Da vidimo kako se ponaša sad na ovim našim vamo putevima, na ovom dole brdu najvećim, sad ćemo vidjeti. Ja mislim da mu ne bi trebalo biti nekih većih problema, ali da provjerimo da ima, jel dobro napravio majster. I dobre su mu kočnice, to vidim. Evo ovdje ćemo se okrenuti i testirati ga na ovom brdu. Da ima. Opa ljudi, malo je zafrkano mu. Ide nekako, ali baš ide spora ljudi. ILTR je ovdje brža, zato vjerovatno što je lakša, ali dobro. Uglavnom trebao bi moći izaći, pa sad kako će izaći to nije baš toliko mislim bitno je, ali težak je ovo traktor i jako star ljudi, ja mislim. Pošto truhuje tamo u onom, ne znam kako ga je uspio popraviti majster. Ali evo ga ide nekako. Ima on to gasa, da ubacim u veću brzinu. Tako, evo odmah, koliko ima 5 brzina, odmah u 5. Morao sam vratiti u 4. Sad ide 5. Čujte kako zuji, ako vam pojačam dobro. Jako dobar traktor ljudi, nadam se da će nas služiti, da neće se pokvariti. Ja ga idem parkirati da završim ovu epizodu. Ja mislim da je dovoljno, ako bude, on neće moći proći ovdje. Može, ja sam mađiončar što se tiče. Op, moram ga ovdje vam. Stanite, gdje ću ga parkirati? Evo odmah ovdje nazad. Neka ga tu. Znači za sad imamo 3 traktora na farmi.
nećemo vjerovatno niko ih prodavat, ovdje su nam plugovi, kosilica i sve to što nam je potrebno. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i da vam je se svidjela. Ako jeste, obavezno ostavite taj like, pretplatite se na kanal i da, znači, uživajte u sljedećim epizodama i čao!